Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe bakunze ibiganiro byacu binyura ku rubuga Menya Amateka, kuko mubimenyereye hano kuri rwa rubuga Menya Amateka. Ni urubuga mukunze gusangaho ibiganiro bitandukanye bivuga cyane cyane ku mateka. Uyu munsi rero nabwo ntitwagiye kure, tubazaniye ikiganiro giye kuvuga amateka n'ibigwi bya nyakwigendera General Major Fred Gisa Rwigema, intwari y'u Rwanda yo mu cyiciro cya mbere bita Imanzi. Ni icyiciro gishirwamo intwari zitakiriho, kuko bigenwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe mu Rwanda. Ariko General Major Fred Gisa Rwigema si intwari y'u Rwanda gusa, ahubwo ni intwari ya Afurika, kuko yafashije ibihugu byinshi bya Afurika kwibohora. Muri ibyo bihugu twavuga Mozambique, Uganda n'u Rwanda. General Major Fred Gisa Rwigema ni intwari y'ikirenga, yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka n'ubwitange buhebuje ubwo yayoboraga ingabo za FPR Inkotanyi ku rugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka wa 1990, nyuma akaza kurugwaho. Yagiriye akamaro abantu benshi, kuko yarwanya intambara aharanira guca ubuhunzi, haba mu Banyarwanda ndetse no mu banyamahanga, aharanira uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Yabereye abantu bose urugero rwiza rw'ubwitange bashobora gukurikiza. Kugira ngo twumve neza iki kiganiro, reka tubanze turebe ubusobanuro bw'ijambo intwari. Intwari ni umuntu ukurikirana ibyo yiyemeje kugeraho, bikavamo igikorwa cy'ikirenga gifitiye abantu benshi akamaro, akabikora mu bupfura, mu kwihangana no mu bwitange buhebuje, kandi akirinda ubugwari mu migirire ye, ntagamburuzwe n'amananiza. Ubu ni ubusobanuro bwatanzwe n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe mu Rwanda. Reka rero turebe amateka y'uyu mugabo kugira ngo tumenye neza koko niba ari intwari ikwiriye gushyirwa muri iki cyiciro. Gisa Fred Rwigema yavukiye ahitwa Iruyumba mu cyahoze ari Perefegitura ya Gitarama ku itariki 10 z'ukwa 4 mu 1957. Ubu aho yavukiye ni mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ni mwene Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirima. Fred Rwigema amaze kuvuka yiswe Emmanuel Gisa. Intambara n'imivumbagatanyo yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1959, ubwo abatutsi benshi bafunzwe abandi baricwa. Anastase Kimonyo se wa Fred Rwigema nawe yarafunzwe, amara umwaka wose muri gereza ku Kibuye. Amaze gufungurwa, we n'umuryango we bahungiye muri Uganda, muri Ankole, mu nkambi y'impunzi z'Abanyarwanda yari ahitwa Nshungerezi. Nyuma y'imyaka mike barahakuwe bajyanwa mu yindi nkambi yari ahitwa Gahunge muri Toro. Bakihagera se wa Fred Rwigema yahise yitaba Imana. Aho Gahunge niho Fred yakuriye, ahigira amashuri abanza ku ishuri yari ahitwa Mpanga ku birometero 7 n'iyo nkambi ya Gahunge. Yatangiye kwigira kuri iryo shuri kuva mu mwaka wa 1965 kugeza mu 1972. Aho niho yahuriye na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, barigana kandi baba n'inshuti. Fred Rwigema yarangije kwiga amashuri abanza afite amanota meza, bituma atumwa kuri rimwe mu mashuri meza yari muri district ya Mbarara icyo gihe, yitwa Mbarara High School. Yatangiye kwiga kuri iryo shuri kuva mu mwaka wa 1972 kugeza mu 1975, ubwo yaje kwerekeza muri Tanzania. Fred Gisa Rwigema akiri muto ngo yakundaga akarasisi ka gisirikare cyane, bigatera umuryango we impungenge, cyane cyane nyina Gatarina wabonaga gukunda ibijyanye n'igisirikare cyane byazatuma umwana we areka amashuri akajya mu gisirikare. Igihe yari umunyeshuri aho kuri Mbarara High School, Fred Rwigema yakundaga gusoma ibitabo bivuga ku baharaniye kubohora ibihugu byabo, nka Kwame Nkrumah wa Ghana, Mao Tse-tung w'Ubushinwa, Fidel Castro wa Cuba n'abandi bagiye baba abantu b'indashyikirwa kuri isi. Yakundaga gusabana cyane, ku buryo kuri iryo shuri rya Mbarara High School yahagize inshuti nyinshi zirimo Abanyarwanda ndetse n'Abagande. Muri izo nshuti iyazaga ku isonga ni nyakwigendera Brigadier General Shefari bakundaga kwita Museveni, uwo baje no kujyana muri Tanzania mu gisirikare mu mwaka wa 1975. Fred Gisa Rwigema yatangiye kwerekana urukundo ruhebuje
yakundaga bene wabo akiri muto no gutekereza ku bwigenge bwabo ndetse n'ubw'abandi banyafurika. Icyabimuteraga cyane nuko icyo gihe hari ku butegetsi bw'umunyagitugu Idi Amin Dada wari ukandamije abaturage ba Uganda cyane. Icyo gihe we n'iyo nshuti ye nyakwigendera Brigadier General Shefari ngo bakundaga gusoma ibitabo byavugaga ku mitwe ya politike y'impinduramatwara nka Frelimo n'iyindi. Bakundaga no gusoma ibitabo by'ibisigo bakita cyane no ku makuru y'intambara zitandukanye zaberaga hirya no hino ku isi. Bigeze gusoma igisigo kivuga kiti when the bullet beginning the flower, ngo iyo amasasu amaze kuba uruyange. Iki gisigo ngo cyabakundishije igisirikare cyane. Muri icyo gisigo harimo ijambo rivuga riti wikora icyo ushaka ahubwo kora icyo igihugu cyifuza. Rimwe ngo Fred Gisa Rwigema n'iyo nshuti ye Brigadier General Shefari bigeze kwegera umwe mu barimu babo witwaga Ben Rwagatogoro bamusaba kubabwira abandi barimu bakabaha umwanya bakaganira. Babimubwiye uwo mwarimu yarikanze biramutangaza yibaza icyo abo basore bato bashakaga kuganira n'abarimu babo, ariko arabikora abibwira abarimu bagenzi be baremera. Mu kiruhuko cya saa 4 za mu gitondo Fred Gisa Rwigema na mugenzi we binjira muri biro y'abarimu batangira kuganira nabo. Muri iyo minsi hari hishwe perezida w'Ubushinwa. Fred Rwigema arababwira ati isi imaze gutakaza umugabo w'imena waharaniye ubwigenge bw'Ubushinwa. Avuga n'ibya revolution y'Abafaransa, ukuntu abaturage b'Ubufaransa barwanyije ubutegetsi bw'igitugu bwabakandamizaga. Arangije aravuga ati kuko twebwe abanya-Uganda tutahaguruka ngo turwanye Idi Amin udutoteza. Amaze kuvuga ibyo abarimu bagize ubwoba, dore ko icyo gihe ku butegetsi bwa Amin habaga bamaneko mu barimu no mu banyeshuri. Abarimu bahise basohoka buri wese agenda ukwe. Batinyaga ko umuntu ashobora kuba hari bamaneko bakaba bojyana amakuru ko babaye mu nama yavugaga ku kurwanya ubutegetsi bwa Amin. Nyuma y'iminsi mike mu mpera z'umwaka w'1975 Fred Rwigema n'iyo nshuti ye bahise berekeza muri Tanzania bajyanywe na ba Museveni bari baje kurekirita abasore bashakaga kujyana muri Mozambique mu gisirikare. Bageze muri Tanzania bajyanwa Dar es Salaam ahitwa Kinyandonyi, hari ikigo cyatozaga abantu baharaniraga impinduramatwara mu bihugu bitandukanye bya Afurika mu cyo bitaga Pan-Africanism. Aho bahamaze umwaka wose. Niho Fred Rwigema yahuriye bwa mbere na Yoweri Kaguta Museveni. Aho Fred Rwigema na bagenzi be baherewe imyitozo ya gisirikare na politiki. Habaye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1976 berekeje muri Mozambique. Bagezeyo bahabwa indi myitozo ya gisirikare, binjira mu ishaka ryitwaga Frelimo, Mozambique Liberation Front. Aho Fred Rwigema yahuriye n'abandi basirikare bene wabo barimo Colonel Musitu waje kuba umwe mu basirikare bakuru b'ingabo zari iza FPR Inkotanyi zatangije kandi zinatsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda. Abo basirikare bafashije uwo mutwe wa Frelimo kurwanya abakoloni ba Portugal. Aho niho Fred Rwigema yatangiriye kugaragaza ubutwari ku rugamba nubwo yarakiri muto. Muri Mozambique bamazeyo umwaka n'igice. Nyuma yabwo mu 1978 basubira muri Tanzania. Bagezeyo Fred Rwigema n'abandi basore b'Abahima bajya mu mutwe wa Museveni witwaga UPM, Uganda Patriotic Movement. Uyu mutwe wari wihuje n'indi myinshi y'Abagande yari ishize hamwe kugira ngo igire imbaraga irwanye ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Yarekoze ihuriro ryitwa UNLF mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Magambo arambuye biravuga Uganda Nation Liberation Front. Ishami rya gisirikare ry'iryo huriro ryitwaga Uganda Nation Liberation Army, UNL mu magambo ahinnye. Rishingiye ku mubano wa Uganda na Tanzania utari mwiza icyo gihe, iri huriro ryatangije urugamba rwo gukura ku butegetsi Idi Amin Dada ribifashijwemo n'igisirikare cya Tanzania. Ryatangiye urugamba mu 1978. Nyuma y'umwaka umwe gusa, no kuvuga mu kwezi kwa gatandatu mu 1979, ryafashe igihugu. Idi Amin Dada ahirikwa ku butegetsi ahungira muri Libya. Uwitwa Yusuf Lule aba ari we uba perezida, naho Yoweri Museveni abanza kugirwa minisitiri w'ingabo
nyuma agirwa minisitiri ushinzwe ubutwererane mu karere, nyuma yagizwe vice perezida w'inama nkuru ya gisirikare cyangwa se Superior Military Council. Iyi ntambara yarangiye Fred Gisa Rwigema amaze kuba umusirikare mukuru w'umuofisiye kandi wari waragaragaje ubutwari cyane ku rugamba. Yusuf Lure amaze kuba perezida yahise yiha ububasha bwinshi, bituma urwego rukuru rw'uwo mutwe rwitwaga National Advisor Council rumutsimbuza uwitwaga Godfrey Binaisa wayoboye igihe gito, nawe atsimburwa n'inama nkuru ya gisirikare yari iyobowe n'uwitwaga Paulo Muwanga wari wungirijwe na Yoweri Museveni. Iyo nama niyo yateguye amatora ya mbere yabaye muri Uganda mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1980, hatsinda ishyaka rya Milton Obote yitwaga Uganda People's Congress UPC mu magambo ahinnye. Ariko iyo ntsinzi yavuye ku kwibirwa amajwi. Ayo matora yabayemo uburiganya bwinshi, ndetse n'igihe cyo kwiyamamaza Yoweri Museveni witozaga nawe baramubangamiye cyane, ndetse n'abari bamushigikiye baterwaga ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi kuko batamushakaga ko yayobora Uganda. Aya matora Milton Obote yatsindanye amajwi menshi, naho Yoweri Museveni atsindanwa amajwi make cyane, bituma yanga kwemera ibyayavuyemo, avuga ko yibwe. Yoweri Museveni yamaze gutangaza ko atemera ibyavuye mu matora, leta yapanze kumwica. Habaye umunsi umwe agiye ahantu ari kumwe n'umugore we n'umuhungu we Muhozi wari ugifite imyaka 6 gusa, yanajyanye escort umwe gusa. Abamupangiraga kumwica bamunekaga baramubonye, batuma abasirikare nka 30 bajya kumutegera mu nzira aho yagombaga kunyura. Ahageze nka saa moya z'ijoro asanga bashize bariyeri, baramuhagarika bamutegeka kuva mu modoka, we nabo bari kumwe babicaza iruhande rw'umuhanda hasi mu byatsi. Bamaze umwanya mutaho, kubw'amahirwe haje kunyura imodoka y'ikamyo yari igiye Kampala. Ihageze barayihagarika. Umwe mu bari bayirimo abonye Museveni aho yari yicajwe, amuvugisha mu kinyankore amubaza uko byamugendekeye. Museveni amubwira ibyamubayeho, aranamutuma ngo nagera Kampala agiwe abwira abasirikare be ko yagize ikibazo. Abo basirikare babonye avugana n'uwo muntu bahise bamwururutsa nawe bamwicazanya na Museveni hasi mu byatsi, babwira imodoka gukomeza. Kubw'amahirwe umushoferi wari uyitwaye yari azi kinyankore, yavuye aho yumvise ibyo Yoweri Museveni yabwiye uwo mugabo, kandi rero yabonye uburyo yicajwe hasi amenya ko yagize ikibazo. Yahise agenda ajya iwe mu rugo kwa Museveni kumutabariza. Yahasanze Fred Rwigema n'abandi basirikare 7, bose bari 8, ababwira amakuru. Bamaze kuyumva bagiye inama y'icyo bagomba gukora. Bamwe bati tujye mu kigo cya gisirikare cyari hafi, tuzana abandi basirikare bacu dutabare afande Yoweri Museveni. Fred Rwigema we yarababwiye atese igihe cyo kujya kuzana abasirikare mu kigo tibituma dutinda tugasanga umuntu bamwishe cyangwa se bamujyanye tukabura irengero rye. Ati kandi mumenye ko nidutinda tugasanga bishe Yoweri Museveni, natwe tuzahita dukurikiraho bazatwica. Ati none rero twihute vuba dutabare. Bahise bafata imbunda buri imodoka 3 bajyana n'uwo muntu wari waje kubabwira amakuru. Baragiye begereje kugera ahari yashizwe iyo bariyeri, bava mu modoka. Fred Rwigema arabapanga, arababriefinga. Bamwe banyura iburyo bw'umuhanda, abandi banyura ibumoso bwaho. Fred Rwigema gusa abari we usigara mu modoka, arakomeza mu muhanda, ariko agenda bangikanye nabo atabasiga cyangwa bo ngo bamusige. Yaragiye ageze kuri bariyeri, bamubonye baramuhagarika. Bakimuhagarika bamubaza uwo ari we, babasirikare be bahise babagwa gitumo, bafatiraho imbunde, babashira chini ya ulinzi, babategeka kumanika amaboko. Barangije babakuraho imbunde bose, bahagurutsa Museveni n'abo bari kumwe, baburiza imodoka baragenda, n'izo mbunda z'abo basirikare barazijyana. Baragiye bageze kwa Yoweri Museveni. Museveni ashimira Fred Gisa Rwigema cyane imbere y'abo muryango we n'abasirikare be, arababwira ati nari napfuye byarangiye, uyu mugabo niwe unkijije urupfu. Nubwo yari asanzwe ari inshuti na Fred Gisa Rwigema, ariko icyo gikorwa cyatumye ubucuti bwabo burushaho gukomera cyane, baba inshuti magara. Kubera icyo kintu cyari kimubayeho cyiyongera kwiterabwoba ryari ryagiye rikorerwa abantu bo mu ishaka rye igihe cy'amatora yaramaze kuba,
Museveni yahise afata icyemezo cyo kwinjira ishyamba akarwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Yakoranye inama rwihishwa n'abasirikare bake bari bamushigikiye barimo Fred Rwigema, bemezanya kwinjira ishyamba bakarwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Binjiye ishyamba ari 27 bafite n'imbunda 27 gusa. Mu bo binjiranye hari harimo abanyarwanda babiri arimo Fred Gisa Rwigema na Paul Kagame perezida w'u Rwanda ubu. Abo basirikare bahise berekeza mu majyepfo ashira uburengerazuba bwa Uganda ahitwa Luwero. Bagezeyo bashinga umutwe bise PRA, Popular Resistance Army, batangiza urugamba rurwanya leta ya Obote. Batangiye urugamba ku itariki 6 z'ukwa kabiri mu 1981 batera ikigo cya gisirikare cyari muri district ya Mubende cya Kabamba, bagikuramo ibikoresho bitari bike. Barangije berekeza mu duce tw'icyaro turi hagati mu gihugu. Ubwami bw'Abagande batari bashigikiye ubutegetsi bwa Milton Obote kubera gusigara inyuma mu iterambere. Intambara yabereye cyane mu gace kiswe Le Triangle de Luwero, The Luwero Triangle. Uyu mutwe warwanaga ukoresheje amatsinda mato y'abarwanyi batagumaga hamwe, bahoraga kuri mobile, bakagaba ibitero shuma ku ngabo za leta, bakazamura ibikoresho byinshi by'intambara, barangiza bakahajya ahandi bakahagaba ibitero gutyo. Fred Rwigema kubera ubutwari mu ntambara niwe wagizwe umugaba mukuru w'ingabo, niwe wapangaga byinshi mu bitero uyu mutwe wagiye ugaba ku ngabo za leta. Yari yungirijwe na Salim Sali, murumuna wa Yoweri Museveni. Kuva mu mwaka wa 1981 kugeza mu 1985 ingabo za leta zagabye ibitero byinshi mu duce twari turimo izo nyeshyamba, bihitana abaturage benshi. Ingabo z'uyu mutwe zaje kwihuza n'ingabo z'undi mugabo witwaga Yusufu Lure twababwiye wigeze kuyobora Uganda, zitwaga UFF, Uganda Freedom Fighters. Zimaze guhura zose ziswe NRA, National Resistance Army. Ishami rya politiki y'uwo mutwe yiswe NRM, National Resistance Movement. Kubera imbaraga nyinshi inyeshyamba zagize, byababaje leta ya Obote, bituma yirukana abanyarwanda bari muri Uganda kubera kubashinja gushigikira inyeshyamba za Museveni. Icyo gihe abanyarwanda benshi bagera hafi ku 40,000 burijwe amakamyo bajanwa mu Rwanda. Bagejejwe ku mupaka, leta y'u Rwanda ifatamo abagera ku 4,000 gusa, abandi rabanga ngo ntagihamya ko ari abanyarwanda. Leta ya Uganda nayo yanze kubasubiza iyo bari bavuye, ibarekeraho ku mupaka. Bamaze kubura iyo baja, bagerageje kugaruka mu nkambi bonyine. Abasore benshi b'abanyarwanda bari babuze iyo berekeza, bahise bagana ishyamba basanga inyeshyamba za Museveni. Bamaze kuzigeramo byatumye zigira imbaraga nyinshi, zigenda zifata uduce twinshi tw'uburengerazuba no mu majyepfo no hagati mu gihugu. Mu mwaka wa 1983 ingabo za leta mu rwego rwo kwihimura no guca intege no kumaraho imbaraga z'inyeshyamba zagabye ibitero bikomeye byinshi mu gace ka Luwero, bituma abaturage bagera hafi ku 750 bahungira hagati mu gihugu. Bahageze bashirwa mu nkambi, abasigaye batahunze ingabo za leta zibafata nk'abanzi. Izo nyeshyamba zagiraga discipline nyinshi no kubaha uburenganzira bw'abaturage no kwirinda kubahutaza kurusha ingabo za leta. Ibi zabikoraga kugira ngo zibashe kwigarurira icyizere mu baturage. Kubera inama Perezida Obote yahabwaga mu bya gisirikare n'abaofisiye b'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru yari yarasabye kumufasha, byatumye ingabo za leta zigira imbaraga nyinshi, zirasinya ishyamba cyane zizisha intege. Museveni arahunga ajya mu gihugu cya Sweden. Nyuma yabwo habaye ibibazo by'amacakubiri mu gisirikare. Nyuma y'urupfu rwa umugaba mukuru w'ingabo General Oyite Ojoke waguye mu mpanuka y'indege y'akajugujugu, bitera ibibazo mu gisirikare. Abasirikare mu bwoko bw'abacuri batangira kwanga kujya ku rugamba, bavuga ko aribo barugwaho cyane kurusha abandi kandi badahembwa neza, ndetse n'imiryango y'abagwa ku rugamba ntiyitabweho. Ibyo bibazo byabaye mu ngabo za leta byatumye zicika intege ku rugamba, bihesha inyeshyamba kwisubizamo intege, zongera kugira imbaraga, zikura ingabo za leta mu duce tumwe na tumwe zari zirimo, bituma Yoweri Museveni ava mu buhungiro aragaruka, urugamba rurakomeza. Zikomeza gutsinda ingabo za leta
mu duce twinshi tw'igihugu kugeza mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu ubwo Milton Obote yashyizeho uwitwaga Brigadier General Smith Opon Achak mwene wabo w'umurango aba umugaba mukuru w'ingabo. Bibabaza cyane abasirikare bakuru mu bwoko bw'abacuri, bituma ku itariki 17 z'ukwa karindwi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu bakubita Milton Obote kudeta bafata ubutegetsi. Barangije gukubita kudeta basesa inteko ishinga amategeko, igihugu kiyoborwa n'inama nkuru ya gisirikare yari yiganjemo abasirikare mu bwoko bw'abacuri. Iyo nama yaje gushiraho uwitwa General Tito Okello aba president, naho General Basilio Olara Okello aba umugaba mukuru w'ingabo. Tito Okello amaze kujya ku butegetsi yakoranye ibiganiro n'inyeshamba, n'ibiganiro byaberaga mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, no kwigendera Perezida Daniel Arap Moi wa Kenya niwe wari umuhuza. Ubwo inyeshamba zari zimaze gufata ibice byinshi by'igihugu birimo n'amasaka zerekeza Kampala, Tito Okello yasinyanye amasezerano yo guhagarika intambara n'inyeshamba, ariko ayo masezerano yubahirijwe igihe gito, intambara yongera kubura. Inyeshamba za Museveni zubuye imirwano mu kwa mbere mu 1986 ubwo ingabo zari ziyobowe na General Salim Saleh zerekezaga Kampala ku murwa mukuru. Museveni abisabwe n'umuhuza Daniel Arap Moi yasabye General Fred Gisa Rwigema guhagarika imirwano, amuhamagara ku cyombo, undi aramwihorera aragifunga, akomeza kuyobora urugamba rwerekeza Kampala. Kugeza intambara igeze Kampala, inyeshamba za Museveni zifata Kampala ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Zimaze kuyifata, General Fred Gisa Rwigema yahamagaye Yoweri Museveni amubwira ko yafashe Kampala. Museveni arishima cyane, ajyayo. Agezeyo nyuma y'iminsi mike arahirira kuba perezida wa Uganda. Uyu muntu mureba muri iyi video ni nyakwigendera General Major Fred Gisa Rwigema wari hejuru y'igifaru amaze gufata umujyi wa Kampala. Abaturage bari bamanutse bakubise buzuye imihanda bafatikanya n'izi nyeshamba kwizihiza iyi nsinzi zari zimaze kugeraho. Intare imaze gufata ubutegetsi, Perezida Yoweri Museveni kubera gukunda Fred Gisa Rwigema no guha agaciro uruhare yari yaragize mu kubohora igihugu cya Uganda, yamusabye kwemera guhabwa ubwenegihugu bwa Uganda kugira ngo azashirwe mu myanya mikuru muri leta ya Uganda. Fred Gisa Rwigema yarabyanze kuko yateganyaga gutaha mu Rwanda ku mbaraga, kuko leta y'u Rwanda yakiriya gihe yari yaranze ko impunzi z'abanyarwanda zitahuka ku neza. Amaze kubyanga, Yoweri Museveni yamubwiye ko bigoye kumuha kuyobora igisirikare ari umunyamahanga, bituma agirwa uwungirije Minisitiri w'Ingabo. General Major Fred Gisa Rwigema yashakanye na Jeannette Urujeni ku itariki 20 z'ukwa gatandatu mu 1987. Babyarana abana babiri, aribo umuhungu witwa Gisa Junior n'umukobwa witwa Gisa Teta. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1988, ingabo za Uganda binyuze ku wari umugaba mukuru wazo General Tumwineri zambitse Yoweri Museveni ipeti rya Lieutenant General. Ibyo byabaye mu muhango wari watumiyemo abashitsi benshi, bari barimo Perezida w'u Rwanda w'icyo gihe General Major Habyarimana Juvenal. Uwo munsi yatanzwe amapeti menshi ku bandi ba ofisiye b'ingabo za Uganda, ndetse na General Fred Gisa Rwigema uwo munsi yambitswe ipeti rya General Major. RO15 Fred Rwigema Gisa Major General. Nyuma y'iminsi mike, nubwo yaramaze kwambikwa ipeti rya generale afite n'umwanya ukomeye muri leta, ntibyamubujije kujya ku rugamba mu majyaruguru ya Uganda guhangana n'umutwe wa Elera wabicaga bigacika muri ako gace. Yagiyeyo, agezeyo arawurwanya arawuhashya. Kubera umwanya yari afite mu gisirikare cya Uganda, General Major Fred Gisa Rwigema yagize uruhare runini cyane mu gushishikariza abasore b'abanyarwanda kujya mu gisirikare, ateganya kubohoza u Rwanda nk'uko ba Museveni
bari babohoje igihugu cyabo cya Uganda, ndetse yanagize uruhare runini mu gushinga umutwe wa RANU waje guhindura izina witwa FPR Inkotanyi mu mwaka w'1987. Niwe wawubereye umuyobozi wa mbere, yahise anaba n'umuyobozi w'ishami ryawo rya gisirikare ryitwaga APR. Nyuma yo kwitegura imyaka myinshi, ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990, General Major Fred Gisa Rwigema yayoboye abasore benshi b'Abanyarwanda barenga 4,000 babaga mu ngabo za Uganda zitwaga Inaraye, batera u Rwanda baciye ku mupaka wa Kagitumba, bagwa Gitumo. Umutwe w'abasirikare b'u Rwanda bari hagati ya 10 na 20 bari barinze umupaka wa Kagitumba. Abo basirikare ba APR binjiranye umuvuduko n'imbaraga nyinshi ku buryo bahise bafata igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda, harimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro, bigarurira n'intwaro nyinshi za leta ya Habyarimana Juvenal. Bukeye ku munsi wa kabiri, General Major Fred Gisa Rwigema yararashwe mu buryo butasobanutse neza kugeza ubu, ahita yitaba Imana. Ubuzima bw'iyi ntwari bwo kuri iyi si buhagarariraho. Nyuma yo gupfa kwe, mu byumweru bitarenze 2 hapfuye abandi basirikare bakuru 2 bari bamwungirije, aribo Peter Bayingana na Chris Bunyenyezi. Bitera ingaruka zikomeye ku mutwe wa FPR, bituma ingabo zawo zicika intege, zikubitwa inshuro n'ingabo za leta, zisubira i Bugande zari zaje ziva. Zasubiye kwisuganya mu ntangiriro z'umwaka w'1991, ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yazaga kuyobora urugamba ku ruhande rwa FPR avuye muri Amerika, aho yari yaragiye kwiga. Muri make, aya niyo mateka y'intwari ya Afurika nyakwigendera General Fred Gisa Rwigema. Ni intwari ifite amateka akomeye cyane, yagize uruhare mu guhindura ibintu byinshi mu karere k'ibiyaga bigari. Mbibutsa ko ibiganiro binyura ku rubuga Menya Amateka. Rero nimba utarakora subscribe, nakugira inama yo kuyikora vuba kugira ngo uzuhita ubona ibiganiro byacu tukimara kubishiraho, ndetse waduha na comment ukatubwira uko wumva ibiganiro byacu, ndetse mwakora na share mukabisangiza abandi kugira ngo twese dukomeze dusangire kumenya amateka. Murakoze rero, nawe utaha.